Hello, every good evening. Welcome to Manunguna the Mampura Muxage. Since Hogi Manipurgi, Anobu Lenga Lava Matung, Hokiba February Tarik, Marida Manipuri, Anobu City, Waikemchan, Manipuri Chief Minister in Wasak Low Hivene, Aduna Manipuri Chief Minister and Wasak Low Mutunda, Manipura, Hana, Oiramba Irang, Maite, Amadi, Kuki, Marakta Ledam, Irang si. Another form of Kakta, Atopa community amaga, Naga, Amadi, Ladybug, Kuki, Musinga, Anobu Irang, Hen Irang escalator. February tarik tariya tagi litan dagi horkiba adum irang amukak ni aduna litan da koi laiba nagagi sinau sing phubu chaiba amadi tong antongan mukhan gi violate loina yum mai thaba na chingba laiba mfam gi gi laiba mioi sing da yam ka hen ba torture tongna pa aduga laiba mfam jida koi gi kanglup ani si makha ta ba irang tholapa matam dagi makha tarak pada tongan ba koi gi ambush mayam khak tol khiba fam laire nagagi chinau sing da kuki gi mioi sing ni haiba sing da ambush tok salak pada mioi ani si gi ba fam laire aduna madu sigi matung da sung ngarang na han hokiba koi tarik taruk ka tariat kada sigi kamjongi achau irang khak lai gare aduna makha tarak pada hajik lai irang se ngasi mak myam na maru riba koi gi imphal amadi koi gi Tamenglong gi lambi ma khak su riba Kotzim-Kotlen gi marak hairibam famdira ambush tawrakpada mioi ahum siba mioi mari haji akanba mawongda hajik se laikanarga yamna phibam sokna leibagi madugi achauba khoigi Manipur gi hajik laiba law and order situations amadi hajik laiba hajik mapani changjalaga Central Armed Police Forces mayam kana control tawriba Manipur gi mafam khrimukta deploy tawrga laiba mayam se khoigi nakraba hairiba Imphal lagi ne anakpa khoigi around almost khoigi 15 to 20 kilometer gi manungda laiba areas da matokramna adum yamna sophisticated oiba khulai mayam khak sinar matungda laiba hairiba mafam hajik khoige laiba irang ski marak sida German namadi Tiger Road haidana illegal oiba mawong khakta khoige Manipur government ki maikedi ayaba pidana CM ki ba makoina thonjan ba German Tiger Road haiba lambi sida ambush torpa matamda kuki gi thadau gi maroina khoi thadau leader thadau gi Baptist ki makoi gi leader yauna mioi mari sire aduga mia ngapengani mioi ahumne han de mioi mari sire haidana social media singda ayam apau sing yauram bani adubu exact information so far hajiki oina mioi ahum khaktani sirije aduga mioi mari amana hajik sija hospital de amna akan mongda laikan narga laiba adum mikup am khakni aduna hajik Manipur gi asum tungdu laita da ba hajik oiriba film sida Manipur gi irang se nomu escalator ba Manipur gi irang chei ahum phar mutungda irang se lotion gi ne khalam badagi hajik se Maiti Kuki, Kaktan Haji Kuki, Amadi, Naganski Marakta, Iran Tolakpa, Aduga, Nasiki, Toy Toksi, Kanana Tawano, I have claimed Torfomatam the Su, Maruina, Mayam claim Toriba, Hajiki Labor Organization, JDU, FKG, Muising Amadi, BVI, G, Muising a Tawani, Tawamo Hajiki, official Loiba, statement official claim Tawam the Latri, Adua, Ningsang was a Hajik Labor, Kuki, Muising, Marakta Kuki, organization, Marakta, Tongan Yana, the Kuki, Muyam Cook lady, Aduna Tongan organization, for example, like UK, any chingba, Madi, Kuki, Hajik, Makogi. Salary organization, KNN Singba, Haiba Singsi, Maraksta, Yana, the Biwa from Power, the Makadum lady, Aduna, JRA versus KNN, Aduna Hosiki, Lady Bangasigi, Oiba, Ambusikanana, Torpono, Havasi, Masigi, Chaba, Masigi, Paukum Natraga, Lady statement, clarification, I'm at the late Rizu Power, Aduna, Maruin Sigi, topic say, Kotzim-Kotlen ambush, 3 dead, several injured. So, I welcome Oza Kurajamata, working president, IPSA International Peace and Social Advancement. A very good evening, Taramukchake. Welcome to Manu Hatna. Adugoza my one Faumini president, JDUC Manipur. Loina Oza Dr. Imnam Premananda, head of department, Law, Manipur University. Welcome you to Oza Premananda. So I welcome all the guests. Kotzim-Kotlen ambush, 3 dead, several injured. I had received. Oza my bon gazu mari laina ba dum ba wafum khak oire ngasi gi laiba topic se aduga ngasi thoiba thodok sijo aduna Jaliarong United Club ozana jewish president oina je pubiri okay aduna hajik laiba ambush tawriba mafam si Kotlen aduga 0 point haina ju khangna riba hajiki mafam jida dumba yam nungai taba thodom khakni tawdo mioi mari sire mioi ahum sire mioi mari ma hajik akan mong da hajik se yamna tamthina shoga leiri hajik se aduna church leader ambush torpa broad day light
adon hari mafam si security labs laiba aduga singi saruk singda hajik si security jam fajan marang kairaga dum loina muk deploy tawni adu mataw karam na kamai tawduna adum ba yamna khulai sophisticated weapon sing si yamna free movement da purga chatpa aduga masdai da intelligence ki param khaksu yamna shoina uba state police ki responsibility na gari adu thoi ba thok si mari laina wafum kari kari thambini se koi sum ngasi ge topic sida yemi yawa sidi koina thamsi haibedi tawriba hojiki Kampupi district thoriba asi masi thokti mamangda ai charakpa makak ai haijege ukhunda jigi phungya kamjongi district thokiba asi khun ani ahumda thokiba ade attack turma mai tharamba asi su leikre madu adu mamangda kan tobno na ju phau khangdriba hoi tongrabi de thokiba issue gumba mleba asimai lapam tamsida hujiki hairiba ekhoi ihan hamida atopa haidingeida khoi Jerenglong United Committee Manipur site gidi innocent the civilian da attack toraga hapasidi khoi condemn to phum tho en khale masida khoi yamna nungaite condemn towi adubu hairiba jaga hujiki 0 point hairiba asida aduka Kangpupi to Swasampur to Kangpupi Sapa Dumaina Infan Fowdana Sapa Lambi Amakakoi Ajuda Hojik Ladiba incident Tokiba area Sida Equi Kamdon Toki Bano Havam Tumsida Haidiba Mapam Sika am Naknana Labor KRA Gishu Moigi Gate Amakak Lady Bini Aduga Naknava Amana 19 Assam Reference Lady Bini Asiam not we told you area siga yam nan labor area mo ROP chappa khopa toriba ajuma mafam amakni asigumba mafam amakak da hairiba ngasi thoriba country Canada Swasampur asida moigi religion gi haitare moigi conference makumba yawruga halakpa civil ngakani aduga masida Siriban Pasi, Kaiti no, and Makui Horo from Kaitino Hamdunda, we Tamil district, Tamil subdivision the labor, we Tarorong Hanatli, Tarorong have a Kuna, Dudiki Nima said to the Lapni, Mapasi, Paku, Hana, we Masmana, Lapa. Adway area, Dudia, I had a cavado, Sirivado, Siriban Pado, Ziki Bumtang, Moigi Reverend, Bumtang Siriba Yauri. Asini masi yauri banupa si kamai horoke habu matamsida moigi masi magi swain rapada yamna religion da yamna kenu toba aduga kuki gi try makasu yamna kenu toba peace ki pamjaba Manipur da sum irang thokpasi pamjaba singba gupta yam influence leba ammi amakakni asigi bi selo heise adumai lakpa asida akoina tawriba mafam asida akoina yengbu yaba sidi asi kanana no tawrise haibadu akoida Manipur sida thoriba asimba tongan mafam kudingi sum to mi hatpa khopa mapu khangdaba kanan hapun khangdaba claim tawdaba aduga akoi blame tawna game oina su sum chatharapa sipun ase masidi ekoi security gi ai government side time ba haijige asida ekoina uyeng yaba si kaidogi abu ekoi security myam sina Manipur da security law and order failure ore have maramdi mafam twan bi sum thok tun leiraga su makoi asingba si akoi section ba government na yam section na lawdaba haibitare asidagi thoki bane lawe aduga masi innocent jigi tawriba siriba asi ekoi yam innocent kane madu hek hatlen tabada kamai toge habam tamsida ekoi jigi konsa khungi mita mangam ko kisina leilonda pham phara pukre wa madu pure madu phaki habam hek tabaga ekoi level source mata senapati de sumuga naga singna mi khram phare koki exchange to bagi negotiable to negotiate to bagi we amakakda jumaina fana bahore adudi yamna sigumba ra kanogi masi Manipur da yingsi hui thoriba irang marksida Manipur sida akoi group khradi
Manipur peace palm the group can lay and low see community or mukta. Amok ocean, amok ocean. I getting Nathaga, I marine and a sit to Doxy, Hazik sit 21 Mediagi, Hazik circulation, the Tolku Metugina, Hazik live of him say JDUF comes on ye faction Gangu plus away VVI. Haziki lady, Makogi organizing, pull like a tone, heavy of them late. Toba, I know Ninjang Bayab, I wonder, how is the in our internal conflict labor? Kangu have that internal conflict labor, same Jati, Haiba, Kane, Jedare, Tado group, High Makogi, internal group from Cooksley. I look at them has Tado community, Makoji Cookie community that belongs to the Hazik Tado community, using a form of Tologa in Palmayon, Rajic, I don't free moment at Tolga, may take you to Tottenham, have that. I don't know Hazik Toiba, Sigik. Kotzim-Kotlen की एम्बुसी हजिक कोई की मयाम न हजिक सोशल मीडिया न तरक मीडिया दा हजिक पोस्ट आउट तो रही बा JDF के मधी VVIQ की हजिक लाइव वॉलंटियर सिंगी माइके की ओइबे याबरे न तरक मकोई मनुंग की ओइबा कुकी मसेम की ओइबा दुम बा इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट मुकत तकी हजिक थोक से थोक ओइबे याबरे करी बस कनो अखोई हाइजे हजिकी JDF Kamson है इसी असिंग मुझे Kamson सी लही तरबनी को मार innocent के यूदा मार्जर तो की बन तुम लही की तरबनी मुझे कैदर से उम्फोड़ लही की तरबनी अजो वो मधुना होजिक मियाम दा खत्समम न वह है वो होजिक जुक की Kamson ग्रुप का अजुगा अतोपा का चिंगनर का सुम महंगान बस यावरी को अजुगा अनी शुभदना होजिक कुकी मीडिया थका पगी मतुंग नहीं है जगह अजुगा काम करने की दा कुकी मशीन और मुगनी है सुमंगांग ना बस यारी कुकी का था दो गया ना जब की तो बनी खोकने दुमान जो मीडिया तक था थका पा कमेंट भी बस यारी को मधुमर तो इन्हें हैं बदी अजुगा की कुकी मशीन और है अगदी कहीं की दमकता कौन सा खुंगी इनोसेंट सिविलियन फारी नोबा मशीन मोई चिंगरगदी कोकी मशीन या दो अतोपा मोगी ऑर्गेनाइजेशन या नबगी कोकी का थादोगा कॉन्फ्लिक्ट लेबगी दमकता मसी तौखिबनी थादो ग्रुप तौखिबनी हायरगसु अदुदी मधुगी नहीं हायरगदी कईगी दमकता कोनसा खुन लेंगमेगी मित्रा मंगा फारिनोबो अदुरगदी मधु पीरीबा वर्षन म्यामदो आइडिया चुमदेना लवेबको अदुबो अचुमबा हाबिसदि कोइना अमगी भाव तो ओइना मीडिया पीना बदुना तबा रियलिटी खर यंगबगा ngamबा चुंगुनि खलेबको अदुना मसि कनान थोनबनो हाबिसि एखोइना प्रजासिंग एखोइना खंदरसु मोइ सिक्युरिटी गी लोमदे खंगदबनि दो कुकी मसेन हदबनि ना कना मोपीरी कना खरना Kamson group का जिकी volunteer का village volunteer सिंह का तोबनी है भी कना मखरना आयुंगा मोय तोसिन नरका तोबनी हनु है मीडिया पंखा थगलेबा अदु मियाम दो होजि अचुम है बिदि सोइना थोकनी अदु होजि मक्ति मोइना कनाना नो है बदुदि गवर्नमेंट साइड एखोइ पब्लिक दि पीबी आदि एखोइ पब्लिक दि मछिननी है जो एखोइ के अथॉरिटीज नतेबका अदु गवर्नमेंट की इंटेलिजेंस सोर्स ता अदुगा सिक्युरिटी सिंगी इंटेलिजेंस स्टेट इंटेलिजेंस सिंगसिना मखोइना मसिनी समाइना सोइना हायरकनी खल्ली अदुना होजिक अखोइना यिंगिया फिसिदि अखोइ मरक्ता होजिक लेरिबा इ सेनापति द फारिबा कुकीना कोनसा खुंगी त्रामा फाबदा मुगा नागा सिंगी ग्रुप अनि हाबा सिंगनबा खरना मुगा कुकी फारे हारे अदु असिगुंबा इनोसेंट द टॉर्चर तोबा असिगुंबा पुनमक असिदि इदि चुमदेन लवे अदुना होजिकी मरोइना होजिकी थोगिबा सिंगसि होजिकी कांगपोपी डिस्ट्रिक्ट हंगसिंगसिमक 0 पॉइंट कापीबा असिमक असिना ताकपदी अखोइ मणिपुर सिदा काइगरसु पीस प्रोपर पामदबा ग्रुप न तो सिनबनी लवे अदु मणिपुरदा होजिक लेरिबा गवर्नमेंट सिना पीस की दमकता याम कन्नदि होनारी अदुमबगी पीस दो पब्लिक की पीस तुला हंदर यादनबा ना सिनबा ग्रुप सिंगसिना मसिगी थबक से पांगथोपनी ना या हमरांग से थमजगे ओके आई पॉइंट अमतंग लाजोगी हम तीन लाबियो जामबन हजिक लेरिबो कॉन्फ्लिक्ट नागा अमदि कुकी कॉन्फ्लिक्ट सी दैट वाज a very long standing conflict every day since 1993 da so to lan mu khak lai rabni sigi ma khadar ko lan wi de hajik kuki ma di hajik naga ga khang khang da handak sigi February tha da gi chau ma mong di escalate torpa hana ngarang han kui dringa su sigi April gi tha da Imphal Ukrul road da
ambush tawsalakpa naga chinau ani shigiba aduna hajiki lairiba phibam jina kari Kanglup ani si kalma mongi ai tentang thongge sidi si 1990 digi 94 92 93 94 da thokiba aduga hojik tholi basiga yam difference ni matam maduda aduna madugi thoru bodagi adumana samtharbagi mongda yengboji chummoin khali aduga tholiba issue si tongan oi ko hojik hana thoki bisina kaidi horaki horofom kai moni rom da horaki ka aduga koi maruina koi gi jerenglong na mata area sida yamna sigi problem thoki aduga hojik tholi ba issue sida han 1994 phau to ki ba adum gi mari am phau natte na ithamjage aduga tonghale na low se ko thank you ai athong lak sige so what we research leader am khak attack tawle se adu broad daylight am khak ta so yam painful lewa adum thodom khak ninga si thodok se any jati bo ijano masidi akhoi condemn tabum thoi manipur gi chief minister na phabu condemn tawle jikse tonga ba khoi leaders me aduna hajik phabu so far ngarang nahan kamjong gi achobo attack du so manipur government ki mai ke gi so maduda masi foreign hand jaudi external aggression jaudi habi wafum legre tawdo mafum du gi praja sing external aggression ne masi mapalom dei changjal ko mioi ge adum ba khut jawi habi wafum chaung legre habi da adu thoi ba thodok si so masi dai da akhoi gi manipur state government ki response am tappa aduna any akhoi gi attack ama tawro matung da mi shir matung da akda akhoi government condemn tawai masi gi hainabi um khuksu leire jik manipur government che aduna thokdok che thok tringai da masigi section tharang lobagi masigi security gi masigi achauba holom khaksu leire jik se amna achauba vacuum am khak aduna hajik forward so far akhoi gi hairiba mafam si yam sensitive ba jonam khakni adun sensitive jonam khakta adug yam khulai myam khak pairaga yamna free movement chatlag live masi security amade khoi intelligence ki manipur state police ki achauba asoibagi area du yam chauba khudam khak sai example moina fangi ha badare adun sai wai state government lowriba role amade khoi mapan gi hajik leiba state force central forces me amgi role manipur manung gi hajik chingi saruk sin control to bongam da sai wai si kamai kari ba fun thambe tho yan han da prem masi masina ko han ba thodok su dum oide ko se dum hanjan thodok khuding gi smai sum high le re ko ro high ha lotion ba su nai de tu ga thodok me mathang da thodok ma mathang da thodok ma dum thodok sin lonjan na ra ga hau ki ba chahi me am si da sigum ba thodok se dum thoga le re masi gi mapung oi ba wa gi marudi ai gi meeting da haije ba ta ra ga di masi krai de le gi hai tar di government of india na manipur da particularly north east da apun bagi wena tawra ga su manipur da sathariba makhoi gi peace talk initiative se makhal khuding ki peace talk initiative se masi loin fail oi re haben okay masi fail oiba khakta chu malaktre masi makhoi gi oina peace talk ki mingda akhoi gi maru ena ethnicity singsi manipur da leriba tongan ba ethnic group mayam si makhoi si weaponize tawraga amaga onjan na halaga amaga hato hanana bagi amaga angam ba hato hanana bagi thausil lama yauna haiba thausil sina under current agenda da puraga chalaga lebang miya mamang dana akhoi gi peace talk ni santi gi wari sarabani makhoi se akhoi mainstream da pusalabani haidana utna na baman ba adumba policy ma yamna sathi ba policy ma government of india na manipur gi state se chathabra haibasima number 1 da masi na masi haijabagi maram se kaino hai kanda Uji yang biro, aku gi peace talk si tawren hai redana. Peace talk tawri ba any group se, Manipur le any group ta dum imagine tawiyo, any group se. Peace talk tawre hai ga peace talk tu gi manung du da makoina yanari ba certain framework koi gi moi gi agreement se. Masi gi ground rules mayam se. Masi amata ilande. Amadu roi violate to the problem leite ba. Adu peace talk ne bo hai rakan di aham da loan na underground oina fugitive oina kochin chelaga tawrum thabak se. Phone loin tholaga lambi da paisa khaiba mi phaba punba adagi magi local and state ki affairs da interference to ba administration da makhut thingjalakpa overpower to ba kidnap to ba then all forms of ekoi criminal activities mayam se masi loin chathabda ya halle ba uje any group ti yemo koi NSN da gi ta hoge NSN I am ga 1997 98 ta tawre 2001 da tawre hare ko adui matung da ge khoi national highways da NSN na pha khai ri pisa yo adu da pha ri ba mi yengo taw ri ba kidnap taw ki ba hat ki ba tuk ki ba yengo
यारे को अदुई मतुंग दा मुनंग कुकी ग्रुप में आमुंग लाए को सिगी कुकी ग्रुप में आबसिनो होजिं ngasi चिंगी जगह सिंगदा पोपी थारिबे यंगो चिंग कंट्रोल तोसलाइबे यंगो मिचम हालिबे यंगो मखोइना फुबा फापा द इलेक्शन दा इंटरफेयर तोरगा माई मागी लीडर की नुपी भोवा असेंबली तान थाजलाइबे यंगो these are all influence these are not democratically एकोगी established तोरपा अदुगुंबा legitimate कनो द नते हाइजरिबा सिगी पोसी येंगो अरेदि हुजिक अनौबा तौरिबे मयामसे अदु ngaktaneबा अदुना अदुगी मखोइना पीस इनिशिएटिव की मिंगदा पुखलखिबा मोगी पॉलिसी से मसी अखोइना सुमी येंगजा मतमदा तसेंगना पीस पुरंगनबा अमदि ngangnariba talk नत्र चथरिबा वारी से political solution नम पुरकपई वारी सुबु पुरकते नत्रा एनएसएन आइमगा इंडिया गा मिंगा तोमने से सही कुंते कुनिपान सुजले नत्रा वारी बु सही कुनिपान सानब्रो वारी सिबु सही कुनिपान सारा वारी फोन दांगम दे करम वारी नोबा अदुना मसी चुंगनै वारी सारी हैबदि जुम थमगा अदुगा माई मागी कहे तारे पावर सी माई माई टेरिटोरी क्लेम तौलगा एरिया डोमिनेशन तौलगा पावर सी असर्ट तौलगा अदुम मखोई सी वेपनाइज तौलगा इंडिया गवर्नमेंट अदुम थंबा अरेगी दिम एनएसएन आइएमसी काउंटर तौनबने हाइदना मु कुकी खुलाई पाइबे सिंजु पुखलकपा लेदना अदमाइना अदुगी ग्रुप से सागलगा लोइना थमकपसिना मणिपुर की अयाम्बा टेरिटोरी मरोइना चिंगी जगह सिंगसिददी कंप्लीटली अखोई वेपनाइज्ड टेरिटोरी ओंथोए इंडिया गवर्नमेंट ना अदो हाइबसिगी वेपनाइज्ड ग्रुप से मसी मथकता कनाना कई तौदोइनो because when the government itself is granting them permission and impunities to operate in the hill areas केम लेगदम ने हायरगो मोइना थोगा मपान ऑपरेट तौबो कनाम कई हाइदे एक्शन सु लौदे खुदम चांगदम मैम लेखरे अदुदि लायना नंगी असम राइफल्स निंग चमिनरंबा मा तो ऑपरेट तौमिनरंबा वीडियो फुटेज मैम एविडेंस मैम थोलखरे सिगी पॉसिबल थोइन तौहन बने हाबिसि नंबर 1 नंबर 2 दा हौजिकति अखोइ सिदा थोइबो पोचे this is not a localized conflict मसी कइनोइदा अखोइना अदोम द अदुइ नेरेटिव चटपे यादे मसी कुकीगा अदगिदि अखोइगी कनोगा नागागा हानाबनी कुकी मसेन हानाबनी मैतेगा कुकीगा हानाबनी उबो सुवा यादे हौजिकति मसी अखोइ तोंगानबा नेरेटिव अमदा हारिबा मसीगी खुलाई पाइरगा सिजनरैबा कांबुसे these are all instruments organized and arranged by the government of India to apply certain policies. Okay. मखोइगी ओइबा काउंटर टेररिज्म ओरंबे काउंटर इंसर्जेंसी ओरंबे काउंटर टेररिज्म ओरंबे क्रॉस बॉर्डर अखोइगी ऑपरेशन की ओरंबे जियोपॉलिटिक्स की ओरंबे को व्हाटएवर ओरंबे बट तौरिबा पोट खुदिमकसे होजिक सिदा कॉन्फ्लिक्टिंग पार्टीज ने ना कुकी की आर्म ग्रुप अदगी नंगी मेतई की आर्म ग्रुप अदगी अदुने हाइसिंग से मसिदा होजिक लेरिबा चिंग द थोइबा पोट मयाम सिदी इंडिया गवर्नमेंट की इंस्ट्रूमेंट गाक्तनी हाइव इंस्ट्रूमेंट मसेंसी अमगा थेंगाइन हलकांदा मदुगी सिचुएशन से वेपनाइज तौरगा अखोगी चिंगी जगह सिंगसे कंप्लीटली मसे अखोई टेरराइज तौरगा थंबा अदुबगी इनिशिएटिव लौय अदुना दिस इज नेवर ए लोकलाइज कॉन्फ्लिक्ट हाइना मसे अखोने लौबे यादे ओके अथवा अदुगी पॉइंट दा ओके सेंटर ना हजिक से मखोइना हजिक अदुम प्रॉक्सी मदे अखोई मोनोपोलाइज टोटली तौर मदुंदा मणिपुर लान थोंना बगी दमकता अचौबा मुखक सिल्ले हबजे ओके यार हबजे सिमा then hajik Manipur state koi ge leaders maruina koi BJP ki leaders hire je BJP leaders from the last 7 years ne hajik Manipur 7-8 years Manipur palai je adum Manipur state government je khangaga leaders amoina Manipur ki integrity kai da da makoi gi maike gi hajik total silent lai gi adum wafum oina ubra aduga government ki maike gi shumba hajik laiba chow violence amukha amadi koi kanglup masem hajik khana halak baje Manipur state government je hajik se kari film da kari responsible launa ui hajik se गवर्नमेंट की ओइनदी ममांग द लेरंबा गवर्नमेंट की मतम दसु अखोई की चीफ मिनिस्टर अखोई एन बिरेन ना मैम ममांग द पब्लिकली हाइरे आई खुचु खोंगसु पुंजला थमेन हाइबदी सेंटर ना कंट्रोल तवे हाइने अदुगी सेम पोट से हुजिक लाइबा अनोबो गवर्नमेंट सिदसु अदुदगी का हेना कशु नुपा थोना थबक तोरपगी ममी मैम कैम तानद्रे अदु दिलाय ना लाइबा अचुंब नेरेटिव सि फोबा अखोई ओना तेना interpretation pisalakanda hojing sai prem na hariba akoi home minister na kamjong chalakanda external aggression ne haibagi external force yawe haibagi akoi the report phangden haijale local MLA election di it has already been verified Assam Rifles na already mogi PRO gi even Saura year gi defense ministry na statement tholakoda KNB gi faction involved to hai na palle video footage ma Assam Rifle na thagalakpu du su border wang de gi laga loi thamai thadu me na si je joroni ho loi mai thadu me changsel aga hairame aduna hoji government si accountable hen bong khok changi government si accountable hen disi kai gino haibsi wang a chomne aduna masi gi accountability se fix tawna bo hondak matam da media na su ID hanganing basi honorable minister Govindas na haibsi na chumdori ra
नत्रगना फुंग्यागी एमएलए लेशियोना हाइबसिना चुमदोरा असम राइफल थादोरको स्टेटमेंट सिना चुमदोरा मसिगी चपचाबा ऑफिशियल ओइबा स्टेटमेंट अमा गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर ना मियाम थमु हाइबसे मसिगी मतांगदा मीडियाना स्टेट क्वेश्चन अमा हंगबो चंगे अखोगी दे यामबा मिनिस्टर नगांगे अंगांगबो दुम थादोकपा अदगी कनो एमएलए नगांगे अदुसु दुम थादोकपा नोइ थोक तो अखोय पाउदी फोंबिरमने हाइबगी टाइप तो क्रॉस चेक तौबगी कनो सु आई तोहनिंगेबा नुमितु दम हंगबि याइन खलेबा मिनिस्टर गोविंदास ना बदी वाफम से थमंग मतमदा एमएलए लेशियो ना दी ngarang सुमाय में तोंगना हाय असम राइफल सुमाय हाय अर ngasi मिनिस्टर ना हाय सिना कमाय तोबनो हाय सि तक लाव हंगबि यायबा मदु हंगौदेबा हंगौदबदि ना माना ngam नैरेटिव तो नेशनल मीडिया ना दी इंडिया गवर्नमेंट सेट तौरेबा नैरेटिव तो माना ngamबुदुने हेना मदुदा कानबा अमदि मतेंग पांगबो ओइबनिना माना ngamबुदुने हेना ला छान संदोखरेबा अदुगा एमएलए लेशियो ना ngamबुदुना स्वाइद लोकल पेपर्स इन द यार नेशनल पेपर्स इन द का हेन मदुगी चप मानबा मागी केनोसिदा योबंग मखिदेबा अदुना नैरेटिव से सेटअप तौर मतमदा अखोगी स्टेट गवर्नमेंट सिसु खंगना खंना मोइसि कराइदनोमा कॉम्प्रोमाइज तौर याने याना पंखुम खुंबगी ममीमा ताई हन लवे अदु हाइ पोची क्लैरिटी में लेसे हाइ तागदी द मणिपुर गवर्नमेंट ना ऑफिशियल ऑफ स्टेटमेंट एमएलए लेशुना ngangi बसे दे सु रिजेक्ट चुमना खगी अतोपम हाइब नतबा लेशुना हाइ दुना सिनी अखोइना मदु यादे असम राइफल ना डिफेंस पीआरओ ना हाइ दुना सिनी अदु जो खो यादे अखोइ मणिपुर गवर्नमेंट ओइ पोजीशन सिले हाइसे क्लियरली थमबो अदुइ पोतु थमबनिना होजि हाइ पोची मियाम द हेना चमनबा अदमाइ थोले ना इदमाइ थम अदुना जब्रमदा मरोइना हजिक ngasi thoiba thogdokse yamna unofficial oiba government gi maikei madu ayaba leitaba adumba lambi am khangni even forest ki clearance leitaba makoina uang mang loinama kakthalaga semgiba makoi masamangna German Tiger Road and makoi kuki lalhobujingi maming lauraga thonjanba aduma lambi am khakta thokpa thogdokni aduna haiba lambi ji yamna asungmedi yam sensitive oiba lambi am khakni aduna sensitive oiba lambi am khakta yamna freely mafam si yamna secure ohendama makai Manipur ki laiba Manipur State Police Force loina na koi Central Forces me amkha ngakpugi mami ude adun mafam sida yam araiba mongda koi ge ambush taunabagi amadi koi misi mina thoknabagi achaw maram khaksu oire habadare aduna sai madang da koi state control na koi state na control to ngamdaba adum lainga amkhak oirakpa even koi laikai amabo state ki maikei gi laiba police forces amadi mari leina department gi thajalaga control to ngamakta ji sai sida koi gi legally kari kari pura tawwe ai sai ja किसी यामना कैनोनी एक्सट्रीम सिचुएशन रि तौसे होय कंडेम तौय को खोगी मिचम द सिविलियन द खुथावा irrespective of community line mi bu halaba civilian द अटैक तौरदी वी स्ट्रांगली कंडेम सिमा अदुम अखोय तौरे चेमि सम सामना सु कंडेम तौय को कंडेम लेटर मेसेज थारे थारे देंगन थापनति गवर्नमेंट नोटिफिकेशन तौरे दाउ तौरिसे अहाम बदा खलमबना मसी टाइगर जर्मन रोड सिदा ह्यूमन की एनिमल कन्फ्लिक्ट थोपन खलुबना हामबदा मसी हम थोएब वेस्ट बेंगल की असिगी कनो सिलीगुड़ी फावबदा एलिफेंट मैम थोलक्तन गाड़ी के इंथुदन सिबे याव अदु कोई कई कोई लोग मोरंदा ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट कवे आई खमरा टाइगर थोलाबरन खलु टाइगर रोड की टाइगर तो थोला जान खलु अदु मुक्ति नलम दर जानी टाइगर दु थोलक्त्रे तुम कापोर मानेबको अदुनी अना मथ अखोइना खंद आइदि सुम चिंगनेनि से असेंबदी मसी गवर्नमेंट फेल ओरे सिदी ताएको गवर्नमेंट फेल ओरे दी मसी नोंमै कापसी नोंमै सि पका तो काफन बसी यादी नियम ददी नोंमै सिदी कंट्रोल तो आर्म्स से कंट्रोल तो दोनी अखोइदा आर्म्स एक लैको आर्म्स से 1956 इन लैरे आर्म्स से अंडर कंट्रोल थम दोनी आर्म्स से फ्रीली पाइखलगदी बेरा लेरेने अदुना बो आर्म्स एक्ट आर्म्स रूल 2016 नि अनोबदा अन आर्म्स अमसु एक्सप्लोसिव लेरे एक्सप्लोसिव एक्ट लेरे अन सिगी मयाम से कंट्रोल तो बम चंगेबा अदे अनलॉफुल ऑर्गेनाइजेशन मयाम टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से कंट्रोल तो दोनी अदुना अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक मखा कंट्रोल तो दोनी बको अन गवर्नमेंट सी कंट्रोल तौद्रे सीमा अखोइने यामना चिंगनिया ओइरे याम पाखनिया ओइरे सुमाइन तौरगदी अखोइगी लाइफ ऑफ द सिविलियन any life of the civilian in Manipur is not safe nebako danger the later khoi mayam si ain kham achatpa death certificate prospective hai tare pidri banina prospective death certificate piraga ko chatpa mi ngak tane including khoi loi mokse and cd anytime attack tawre abuse to boys aside the su crp akhoina na hawai mizoram da lairingai da aizol chatpa da khoina sidam thode jiri lambi sida thoda badu Kotlen korang asai si yam phajaba phomni asaina napung kano tarak yam phajaba area oibani ana asai da su कोने थेंगनबदा सीआरपीएफ की केम ला आसाम राइफल दसु लेबरा तौबुनी ने अदु मोय लेब दसु लेरमी कोने थौगाई गाई थौरम चटपदा को अदु इन खमबदा पोट सि कैनोमा अखोइ सि कैनोमा चिंगनिङा बम लेरेने चिंगनिङा सि कैनो कांदा चिंगदा
Sing Hagada, side sing Swahida, Kulai Piper, terrorist poero, XYZ poero, freely set Payab, Lu Muslim or any Kangudre. Is there any law enacted by the government in India or enacted by the government Manipur? Akoi Sing Jingbo, the Nomega Paraga, a Pakistan set Payabagi Port Lumu later Zalava. Natragana Arms Act 1956 to amend 59 to amend the Taraga. Proviso ga hapsin ga jala ba an siam chingna ngai loi ko pese koi khangma chingna ngai banate maju law to enforce tok deba ko aduga peace tok table lairo suspension operational lairo arms sipai bi atiko arms act repeal tawdri ba ko aduna arms ki makhada explosive ki makhada action logo da bani low da bai wari ne ko sima khoina khanbiro aina ai gi suggestion da masi state ki fail ni this Manipur ki condition se koi gi mere law and order na trail Manipur condition is not mere law and order. Law and order is like I the me ni kana bagunda ani punaba. Let not me makoka tide umba and me masango sing umba. That is it can be controlled by ordinary law of the land. Crime to do never do the law and order is. See the law and order public order they will handle over Kali. Public order they will handle over Kalevidi. Public order they heal attack the coin security take away. Kamjungi Karikata security state. Public order they heal never. Cross border terrorism never. Border cross to terrorism tawra mi ki hala mi ne kam jongda sigi halat silak pada sigi situation sigi circumstance lang matam da state na tumina leiba condemn to well and good yam phai to sidi condemn to bagi mathakta akoi action ga lobum changai aduna aina khambada akoi si suspension operation leibiri ba keno the UPF ka aduga ZUF suwari sanagum to buni ne wari sana mas wari sanare kam thong sanade amudu sanare ba aduna akoisi wari sanaba khara wari sanadaba khara siju phatab sanage loi sanaro ana wari sanad aduna hujiksu suspension operation da keno ga UPF ko leire aduga UKNA di mu leitre mina ba am tadre ba ka pe kanano asomda UKNA yauri ba yaudaba man hawai yam yaw khainari dana ko aduna CD mu terrorist lak thokada ne UKNA CD suspension operation leitre why ju sanadre why not UKNA should be declared as a terrorist organization under section 35 of unlawful activity prevention 1960 ma kha lak thok tu ang pangak tane khoi tawri ang puna thalaba Manipuri tawri aduna hojiki kaino du su lak thok te ne ZUF K du su lak thok te ba du su hoji NSN IM K ga tani lak thok isi moi aduna sigi posting je khu mun yeng mum change ko kaino ma manung nai sel laga akoi si tarang ba yam phajaba sana ba Manipur si loi mang thok tan si akoi mam je khana na ba ma silibra si akoi am chine ne oi ko ana masi aseng modi supreme court na high grabani akoi gi kaino gi maoist muthakani na Chhattisgarh government ga unit India ga tawbu da akoi gi server je dum sing si akoi gi sinara ga weaponize tawraga naha sing taw nungmai kapnan ba maoist amane mi mi ngatani adai mi sing du nungmai bisale aduga kapnale adu yade supreme court you cannot weaponize you cannot akoi weaponize the civilian the way ade law company same case in Manipur su we tawre village volunteer ga tholo nungmai paiji amat yade samanare asongi maoist taw na sabra ju dum hapchalaga kapnan ma do government legalize taw thoga supreme court yar kidrabani ana sigi poche khoi Manipur su amu apply taw chang eba ade aina muk singna khalaisina law da di moi singsi nongmai pairamba ma suspension operation laigera government ga wari sagera saroira that's a different thing ni law is still dum pandoi suspension operation ni mi thola nongmai kapta ga di ma ge suspension operation ground on thugaiba that's another thing at the same time he's violating the law gi makha ma phadoi ni ma gi ground thugai me thugairam de different thing ni ground nataba law ba land violate to betam ta ma phaga da bani ma pun ga da bane ba ko adun ai bo haijoro di masi clear case of akoi kaino ni akoi gi terrorist act nei ba ko terrorist oi re japre man adu hajik lai akoi conflict related crime mayam khakta akoi justice ki system je yam poor oi na uri je masi akoi gi lai justice se fazana matam jana pibu ngamdaba masi akoi politically pressure leiba aduga hajik se adum masi matam ge adum alternate tawraga adum justice ju adum tabai mamang so in hijack re justice ki di justice delay to ba justice phangdaba that's different thing ni court amata yorokri portion investigation loi di court yoroi court ti akoi gi charge se thakala kanda court na charge se makane aduga charge to the trial chathar kadoisi ana ai khamada Manipur leiba case amta akoi gi charge se thangat pa charge se
dam dau sala tham yaudi adu aina khambada se mi kharna icham chamna adu ada kapnare ngasai gi NSN IM tawbani adagi di kari huji ki aduna tawbani aduna adana tawbani si allegation ngaktani we cannot finalize this thing tawbudabu masu masing tholokpada government na kayung kanda white paper gi mathok tai base kamjong gi du government should issue white paper du loire white paper never lies ase adu the fact finding puthok adoi machine ani je sisu akoi puthokum changi aduga aina sum khanbada masi signare ene kaino pre security state si yaure akoi state se aina signal khali se kaino ni da masi akoi PR amuk lakna ba president lakna ba akoi lalu go sila or signal ni ga koi election ji koi 2027 da lei netra March ke swai da election lei ne ba ko adu khalega caretaker government taraga tha homo dai dagi di government lei ta ba samana khani kuidra ba ne ba and se matter of some month ne ba ko aina khamad masi election ga taw ya dana ba kanghu khrana yamna big conspiracy ma president rule amuk thambagi possibility am le swaina ma pham kuding langak ta gadi ana 356 hai di breakdown of constitutional machinery in state government cannot be carried on its function in accordance with the provision of constitution si 356 amuk kapsalapagi poram kapsalap no maina te ko center de laktoi ni ana adugi posi chingna ningai oiba ma laire ko natraga CP2 ki makha da kayum makha tauna ba lalongo silibra se khu yengba ma changba aduga ai humble appeal dadi si ade hostess kharasu phatok phajinga tawhe oda mai bon haibada ai makti madu kayam chumuno khangde sisu yam da makhuma thong hok da pone hostess su aphabe ade adu oita gadi asengba hostess pharam ta gadi Manipur government na there's a law malay NSG Act National Security Guard Act madu makhada koigi black cat se kauro National Security Guard kauro black cat haini hostess pi badi adu ek tu makha sathagadamni yawani provision ama hostess tawba terrorist act tawba singsidi kannabe damakta akoigi well trained tawba National Security Guard haina koi black cat haise black cat kauro akoi government ge na nungai tabna matam sana action ji lawde huji black cat kauro fain ton hostess phagre masi rescue tawro wari bu ko adagi leiriba Assam Rifle adagi Indian Army ke mayamsi in the air of civil power da laini moi singsi sina ro hoji sinaraga common operation tawro befitting reply piro akoi gi law da di do justice be done do heavens fall as heaven tara bu justice tawain justice sem da kale justice tawda ta ga di mi singsina magi wakhalon da huiksi land to with that la ne adu di a kind of civil war a kind of conflict natro conflict no mi conflict ne adu afaba nate aina khamada government ka lak pam change ka lak pasi laiba lak to khangde atopa mana akoi honorable chief minister si akoi 15 da tu sampo da chatpagi schedule leidna ko 15 da ngasi 13 no ngani 13 ne ngasi tumorga hayeng ni haidoi ne 15 je ana adu ga mai leina bra ai khangde ko hakta akoi ba mem ta da akoi conspiracy theory da leiraga national ga leire ko chief minister gi business sibu tawdana ba haidi ma de santi gi messenger wena mayo khanda khanjer ga santi problem hona jari ba ko ana peace ki kai tu gaina ba tawri bara natraga na 356 lakh na ba tawri bara natraga na akoi mayam si nation naraga central government na as am ta pun ba yada ba ngakta de moi si pun da mina to khai lai ba only solution kana ga lakna ba tawri bara natraga na akoi gi foreign de sa ko mi sing na territorial occupation gi pota tawri bara sumai tawna conspiracy theory am thore ba ko si sing si koi befitting reply am piba thugayom changi masi thugay haudragadi sumayum satpadi yarwe state cannot run like this akoi gi violence state control to godabani adu orga de koi se koi Sudan ola ani wari bo Sudan African country ola ga fail state wairani aduna masi ain khambadi yam thuna leiribu laws ni sinaga control to biu haidana ain appeal to je